So gapon ba nag-vlog ko or dili pag 24 nag-vlog ko Bisaya ba nya balik no kay kulak-kulak ko around the area makita ta mo sa kuan akong area nga rigon sa yung man ako ding gi-import sa computer nya nindot nga video kay spontaneous nya basta kiat lang ba pag human pag-upload ako sa computer bak ang Sony lain man nga folder ibutang pa files mo to pagtanan ako sa akong files piste wala day maka-upload tanan wala koy nakuha wala koy vlog. So mag-vlog ta balik karon padung ko sa Mafra which is an hour and a half away from here mag-shoot big wedding. I'll try to make a lot of videos. Let's see how this goes. Yeah, muna siya. Pag ko nga pagkaon ng mga chichirya ba kanang snacks to keep us alive and kan siya pang long drive. So muna siya. Let's go. First gasolina ta and ang sabot kay alas 11 abot ko kay 11:30. That's it. Okay, let's go. Drive na ta. Pagkaon. Okay, ready na ta. Let's go. Struggle is real. Basta dako ang kamera niya, magbitbit ka, magliso yung kagunit niya. Pero yeah, we're still on our way to Mafra. Yeah, napa ko yung mga 1 hour 15 minutes to drive, which shows na malate ko 35 minutes na yung police now. Speed limit. Anyway, isa ko vlog kaya kasi ko dapat ang police. Bay, muna itong pagkaon. Bay, cheese o kanang chorizo. Yes, snacks at ang candy. Kao kanang sour dips. The Simpsons. The Simpsons. The Simpsons. Just arrived here. Here's my bus for the day. Hey man. Okay, let's go. So this is the future of me trying to edit this video and para sa kadang things that I didn't record, I didn't film. So here's what happened. We drove, I and Marlon drove all the way to Mafra, which is a few hours away from Melbourne. And what happened was, while nag-shoot me sa getting ready sa groom, like kanang, look at yourself, and then we're trying to get everything ready. And what happened was, ang suit sa groomsmen, ang usa sa suit sa groomsmen is naay kanang tag sa likod. Kita ka sa shopping mall, shopping center kanang umalit kag mga t-shirt niya na yung murag gitag kanang murag gipapilit nga murag. So na siya tag nga kanang if you try to imong isyang i-try og kanang lungkab or tangtang mo spray ang ink. So once you spray ink, ni palit kag suit jacket, ni tangtang mo to mo spray ang ink sa jacket. Muna siya. So it's a deterrent for people to steal or anything like that. And some of them igawas mo sa sensor mo alarm siya. Eet, mga ba. And what happened was katong specific groomsmen sa adto is kanang nakataod pa siyang likod ang katong kuan katong. So we tried to remove it slowly kasi kung amo tong kanon katag ang paint adto mahugaw na tiyang sunob. Try og wiggle ni Marlon, and what happened was natangtang ang takob sa kuan. I'll try to find a photo of it, but tangtang ang takob, and then pagkatangtang sa takob kula na ako kay kasi na doon ako naka-park na ako yung pliers nga sa sakyanan. So I ran to the car, kuha og pliers, ako try og yank, and what happened was natangtang ang katong natangtang takob ba. So wala na kasi thing is nasa likod sa iyang jacket, and then if magbarog siya makita gid siya. And the guy was so thankful. Even ang father of the groom was like, mag-shopping ko, mukuyog na ko ni duha kay maraming makay ni mga hustler, makay ni mga nangtang nani. But it was just a lucky thing na natangtang siya. And what more lucky is that ang groom at ka time, ang katong groomsman nga nabilin ihang kuan is kanang he was the MC for the night, and he was gonna do some speeches. So the whole night siya nagsigstorya nga to siya siyang likod. I'm gonna be pissed off. But anyway, mura siya, and I'll try to link the video sa among shoot nga kasal ani. I'll try to link it down below. It's made by Marlon from Silver Hour Films, and both of us did film it. So yeah,
Let's go. Muna na siya.